Kajingnya lang baningkong na kabintaban kmi binya iki jaka ya kajaput apadang kajala Meghalaya bat Assam kabaha baktan lang pi jongka West Coast Hills kalasdang mentagasngi lingba kajing kendo jongka Regional Committee for West Coast Hills ya kabala kliet uba polling do menteri ke sarkar jala kum uchairman hagatai kasngi lai don lang uba RG Moment MLA Ramprai Jerngam uba Renikton lingdo tangkar MLA uba Penshangan CM Deputy CM ke KCDC uba Bajop Pengrup MDC ke Ramprai UDC ke West Coast Hills uba Garrett Dykes ubikram di Sangma SP ke West Coast Hills kinong sensyar hima bat nong sensyar shnong kinong ilam seng balang bekentup ika KSU FKGGP HYC HNM bat kiwi haba crunch kilat patai kubor hadian katai gajingelang nakaliang uba polling do laitho baniki san po artli kishnong ki badon sau poi tli kishnong kibla ai daga jingtho bat menjur bandon na Meghalaya kat ba khandai tli kiwi pat kikwa bandon na Assam meeting la shibata sau poi tli kishnong jo ki tham kapur bandon jo ka sektor kepada doi lagi yes keba keranteng di pembuatan kejapur mulai kejing yang Islam root ada Islam ada dia keba sanggup manju itu iba nengsi mulai open invitation ketika pada ya kat kibang day dekat juga Regional Committee bakilah nama itu pada syom bagi ini anda bagi kemudian lawan Malaysia bertanding itu berair dari memorandum juga itu dia ke FKGGP dengan KSU itu right nomor satu di mentara simpat Malaysia mentara Southwood di Shnong dekat di Ramah Shnong kita untuk Ambon jadi nong-shong Shnong Ambon Shnong ini kasih berkigaro kumba petir kenega jingin bekfur keba lai pendak senang keberadaan ya kepala dari sign agreement dari sarkar Meghalaya sarkar Assam limbagi Chief Secretary Ahli Jala akan jalan langsung Inego Minister beberapa hisap sendiri di sektor pemerintah di ini di sektor itu ya West Coast Hills, Riboy District, dan East Jagdales District. Dari ini kami juga bertugas ini haji dari West Coast Hills. Ketika rendong juga sesuatu nama wilayah berpower shibu di wilayah rendah. Warna ini PowerPoint presentation dan district administration. Naik itu Shnong, tapi ya nama juga Shnong kita rombeling banwanca Meghalaya. Nanti joki satu dan Southway kita lai dari Jito, kita muncul, kita Meghalaya, kita kendai di bawah bandar kejelasan Assam. Jadi kita di dalam bandasi bahwa lekuk lekat bagi dari detik di Shnong, nilai dunia site visit. Secara lebih sektor lagi tidak seni berwan, but ya iki we berarti intervention kum ke JIS nanti kata dengan penyiar syakmat di kenega Regional Committee kan session in house dan benda delivery pada luar jom ke outcome jom ke jadi duduk interaksi bagi input skill dia interaksi. Nakaliang ba Renikton lingdo tongkar ubalong uchairman barim ka Regional Committee ulapan syai bayi kita kishnong ki bampat aji menjur bandan na Meghalaya kinsa pentikna anda kilaj banjurib shadow kita jaka isu ngipatip haru mentah batong ba kita kila kuwa pom dan Assam kita nomor bangin patlet ka join visit
tang dang le ke join visit physically ni kendu yaki dan ngilala ban sutu yang ka willingness to ba hadu menta ke jing bomon ni kalau banong nanti ki down tingin nompat lah ban conclude ban ong ba kita ki bomdon menta ni kimpok mandon ka ya ni nom lah banong kata ni sampai dang ide ke join visit nomor ban kumbang kodon tu continuity kalau ka ban kam hadu kata ban te kata ti kita ki snong ki long ki continue kumno kita mereka kata nomla lesebat ong 100% tang kata ke jing rai jongki ban ong makin don baca asam makan sulong kita kin hape jika continuity ru la kalong am kasyak am ban respect ni kata ke willingness joki but kata ru ina kbelti balan makiru wadla se ki dadon makna ki ko ban cha asam re ki pek ka continuity kam syak syuk yaki ban don cha asam ni kbelti bakit sutu ha ka makin don lang ban makria ka ban suk ka liang ban bu yo put usam ka secara kada tinggi rang kbelti ka jibangin le chejen beset se ban ba kidon teknong tuan laki muat mentah Andre inang ya cakmat banang keren bat ngila kam ai kita jigit kle dis im di no sensation sa thaw bat kinang keren ila ke jong parasnong nang ba kat hadu bagin le ke join beset kila sutu kila sai pat